Mutumia umwe wa ukuru wa miaka mirongo mugwanja na itano ni athareirwo wikaro wake mwena wa Kiamaiko guku Nairobi ni gitanga kimwe kiria kiugite mugunda ucio ni wakio. Undu uria ucongreirie mutumia ucio gukorwo agikoma nja thutha wa nyumba ciake kumomorwo utuku wa ira. Aikari a mwena uyu ni moretie thirikari eke uthuthuria guteithiriria mutumia uyu. Maratharia ciothe na indo ciothe cirathie cia nyumba 15 marekire hathara imwe nene muno, hathara ya ta milioni imwe ta milioni 20 cia andu aria marakomborete ku andu ta 16 nyumba icio cia andu acio. Nao aremi kuuma maingi kaunti-ini ya Kitui maratara hathara thutha wa hiti gutharikira mburi 17 na kuguraria ingi nyingi kuuma micii itiganite. Chifu wa mwena wa Kiado Richard Muthengi erete aremi hathara yo icongreirio ni ruhonge rwa nyamu cia githaka kugonderera wira-ini waruo. Wakati baada ya kura kunakuwa na shida katika nchi yetu. Tukihugukira megi uteti, gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua ni ateterithitie ati ni akarugama giturwa kia mutongoria wa bururi githurano-ini kia mwaka wa 2022. Sisi ndio mashujaa wanaokuja ambao wako sasa watatawala nchi yetu. Na yeye anaitisha kiti, mimi naitisha kiti, sisi tunafanya kazi pamoja, hapo mbele tutaamua vizuri. Kitu tunahakikishia ni kwamba urais na serikali inayokuja itaundwa na serikali ambayo itakuwa ndani yake mtu anaoparanya. Na tugitiriha thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ikinyitanira na ruhonge rwa borithi ni matafanirie firigicani ya kurana na njohi cia ibango mwena ucio kuria mahithukirie makiria ma rita 5,000 cia njohi cia ibango. Gerifotera Kameme TV. Ritwa riakwa ni Muthoni wa Njoroge.